Kuliah Fibro Season 4 syukwa man pentip ya ka result kepada po Mumbai Marathon tata Mumbai Marathon arjarapsan ten po mikla jongi kidon kumba katukan nengut kibalaj kumba spo khat ngode kibalaj mara deha kane ki nong job napo mikla kidon arngut kine kide ki veteran drama training walang naka es kategori ba sobsan sob khandai ile ka full marathon kadega sauf ar kilometer ila an pendep iwan manikong ila man pendep ar kanta sau posan minute mo training walang ide ibla yo teng ya ka kiang nong ba awat ba bata na kliang kente I mi kumo nyo alang iwan kadang banikong hak es kategori ba nyo po drusnem sejerong te idon tang maroi hi mla re ban bet ikong kuman ila an pendep kumba sau kanta live nyo minute nyo po san snem ila dap nyo punyo snem nang yo te mi insayo ya ka ne kiang nong ba awat insayo u kiang nong ba awat te kini arngut kide ki iwe ibla dap yo teng kiang nong ba awat bat iban sayo kiang nong ba awat te kini arngut ki wan kran ko ban ko po Mumbai bat kide ru ki bila sa job teng mat ba champion bet kat ba kilet mare haknu no de ki national event hang nuru kat bagi mare umdon re bala ban bit yeki te congratulations nam ta jongki kibla job yakne ka jing mare te nang le bha shu nang ne shkmat ke jing mare ki ban nang wan nagani kuble shibon